Ndaramukije abakunzi ba Kristo Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Ndaramukije abantu bose n'ukuri bumva ubutumwa ndabahereza. Yesu Kristo nabaha umugisha. Ababa muri Australia, aba muri Amerika, aba mu Burundi, mwese ndabaramukije. Aba mu Rwanda, ababa muri Canada, ababa mu Faransa, aba mu Bwongereza, ababa mu Barabu, mu gihugu cy'Abarabu, mbese ababa mu bihugu bitandukanye bumviriza ubutumwa bwanjye, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Nawe ureba ubutumwa ukumva sinavuze igihugu urimwo, nukuri ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nawe muntu we utarumviriza ubutumwa bw'iwanjye cyangwa se utanzi, nukuri aho uri hose ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi Yesu Kristo abarinde kino cyorezo. Haleluya. Ku izina rero bakaba banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Yesu. Haleluya. Ndizera neza ko namwe mwa mukunda Yesu, ariko namba harimo abantu batarakira Kristo Yesu, nukuri nabahanura ngo mumwakire, kuko niyo mazi y'ubugingo twifitiye. Haleluya. Uyu munsi ndafite ubutumwa bwiza. Ubutumwa nise ngo nuhumure. Yesu ntago yibagiwe cyangwa se ntago yakwirengagije. Ntago yigeza kwirengagiza. Haleluya. Uyu munsi turasoma mu gitabo ca Yohana igice 6 ku murongo wa 66 kugeza kwa 69. Haleluya. Reka rero manze senge hanyuma mbandanye. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima kuri Imana. Ndagushima ukuntu usubiye mwami kumpa ikibari cyo kwicara hangaha kugira ngo mvuge ibyawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, urungike umwuka wawe wera kugira ngo anshigikire nasame na wavuge. Ndakweretse abantu bari bo bose bari bwumve buno butumwa, mwami bubagira akamaro, bubafashe. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Reka rero dusome ku murongo wa 66 kugeza kwa 69. Kuva icyo gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati, mbega namwe muragomba kwigira? Haleluya. Simoni Petero aramwishura ati, tuje kwande ga mugenzi? Amena. Kwari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Haleluya. Natwe twarizeye tumenya yuko wewe uruwera w'Imana. Haleluya. Reka nsubiremwo. Kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Rino jambo ngo benshi ngo ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma. Reka manze sigure kwiri jambo gatoya hanyuma mbandanye. Murashobora kwiyumvira muti, ese twoba turabigishwa? Ko benshi mu bigishwa biwe bamuvuye inyuma.
benshi mu bigishwa biwe bamuvuye inyuma. Haleluya. Benshi mu bigishwa biwe bariko baramuta, bariko baramusiga, mbese bariko baramuheba. Ariho kino kibazo murashobora kukibazaho ati mbese ni gute twaba turabigishwa ba Yesu? Ukimwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, umenya ko uzaca ucika umwigishwa, uzaca ucika umwigishwa wande wa Kristo. Nka gute? Mu rugendo rwo kuja mu ijuru, mw'iyo nzira ifunganye uzaburimwo, hariho ishure uzaguma wiga. Iryo shure nirimeze gute? Ni ishure ry'ibigeragezo. Kurya Yesu Kristo yavuze ati ngo nzabarungikira ngo umwuka wera wo kubigisha. Burya muba muri abanyeshure, tuba turi abanyeshure. Haleluya. Rero benshi mw'abo banyeshure bariko baraheba ishure. Benshi mw'abo banyeshure bataye Kristo, bamuvuyeho. Haleluya. Bamuvuye inyuma, benshi bamuvuye inyuma kubera ibigeragezo, benshi bamuvuye inyuma kubera mbese imibabaro bafite, mbese ntago biyumvira ko iyo mibabaro bafite ko uwo Yesu bakurikiye ko yabakuraho. Bene data, murabigishwa ba Yesu, ariko Yesu Kristo yabonye benshi bamuvuyemwo, cyese bamuvuyeho, hariho n'abandi bariko barapanga kumuvamwo. Ese uzamuvamwo cyangwa se uzamuvaho uje hehe? Haleluya. Reka mbandanye. Yesu abaza bamwe 12 ati, mbega namwe muragomba kwigira? Yesu Kristo yabajije bamwe 12, ariko arabaza ati mbega namwe mushaka kwigira? Rero mwene data, niwe uri kurabazwa, mbega nawe uri kurashaka kugenda? Ibyo byiyumviro byawe byo kugenda uri kurabikura hehe? Kari Satani ariko arakubeshya. Ese ibyo bibazo urimo umaze igihe urimo, ese wibaza ko Yesu yananirwa kwigukuramwo? Ese woba uri kuritwara gute mu gakiza urimo? Ese waba uriko uragendana n'Imana gute? Wakurikiye Kristo, waramukurikiye? Ese woba wizera ko uwo Kristo wakurikiye ko ashobora kukumara iyo mibabaro urimo? Yesu Kristo ntago ashoboye kimwe gusa, Yesu Kristo ashoboye byose. Ndazi ko umaze igihe mu bibazo byawe, ndazi ko umaze igihe mu ngorane, ndazi ko umaze igihe mu bugwayi, ndazi ko umaze igihe uri umukene atakintu ufite, kandi uri muri Kristo Yesu. Nkaba ndakubwiye ko ibigeragezo nizo ndya z'abakristo. Utageragejwe uri umukristo ntago uzaba uri umukristo. Utageragejwe, udahuye n'ibigeragezo ntuzaba uri umukristo. Umukristo nyakuri arakubitwa n'ibigeragezo, kandi rero ibyo bigeragezo by'umukristo ni shura barimwo. Rijya jambo ryatubwiye ko ngo bamwe mu bigishwa ni shure muba murimwo. Benshi yo batsindwa n'iryo shuri ugasanga bari kubarikura mu ishuri. Yesu Kristo aratwigisha, Yesu Kristo arakwigisha. Uri kuriyumvira ati Yesu ntace karamarira, reba ingorane mpuye nazo, imyaka ingahe irashize, amezi angahe arashize, ntago ari karantabara. Ese uzi gute katazagutabara? Erega ndakubwire, mwizo ngorane zawe urimo, Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe. Wewe nureba ukuntu wowe uhagaze gusa, uhagaze neza mu Mana, ntiwiyumvire ko Yesu Kristo yaba yaragutaye.
ntago yigeze aguta, ahubwo ari mu ruhande rwawe, gusa arimwo arakwigisha. Haleluya. Ese uramuva ko kugira ngo ujehe? Ni hehe ufite waja? Urava mu Mana, Satana aca gufata. Niyagufata rero azaca fata bya bigeragezo, bya bintu byose byizangurane wahura nazo wari ufite, azikubemwo inshuro 10. Aho rero azaba ari karagutesa cyane. None se mwene data, ibyo byumviro bibi ufite, uri kuriyumvira ko wava mu Mana, uri kuriyumvira ko Yesu Kristo ataca kumariye, uri kuriyumvira mbese ko wagize iki mbese atakamaro. Reka ndakubwire, nuhagarare neza. Ibyo bintu urimo, ibyo bigeragezo byawe urimo, nubihagararemo neza. Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe. Namba ubona ko ibigeragezo bimaze igihe ubirimwo, ukaba uri kurabyifatamwo neza, ukaba uri kuragororokera Imana mw'ibyo bigeragezo byawe urimo, Imana izazigutabara. Hariho abantu babona mu nzozi bari mu mashure, basibiye, bagize iki, batsinzwe, ugasanga ntibari kubarazamuka. Kubera iki? Kubera gutsindwa. Reka ndababwire, iyo mugumye mu bigeragezo mukabyifata nabi, mukabyifatamwo nabi, ibyo bigeragezo ntibavaho. Ahubwo ni mubyifatemwo neza nyabuna, ni mubyifatemwo neza kugira ngo muronke gutabarwa kuvuye ku Uwiteka. Ari shure ry'Uwiteka uri mu mwene data, ntago Imana izari kugumiza, Imana izari gukuramo. Twemere kwiga, turabigishwa ba Yesu bene data. Turebye ba Petero, barabigishwa ba Yesu. Kubera iki? Baremeye gukurikira Yesu. Baciye bacika bigishwa ba Yesu kubera ko bemeye gukurikira Yesu. Nawe uri umwigishwa kubera ko wemeye gukurikira Yesu, waremeye gukurikira Yesu. Nuhumure rero, ibyo bibazo byawe urimo, Yesu ntago yigeze kwirengagiza. Yesu ntago yigeze kureka. Yesu ntago yigeze aja kure yawe, ahubwo ari kumwe nawe. Rero mu bigeragezo turimo, Yesu aba ari mu ruhande rwacu. Ntucike intege, ntureke gusenga, kandi ntureke kuguma ugamburukira ukiranukira Uwiteka. Ntubireke, ahubwo nubandanye, kuko uko kwihangana no gukiranukira Uwiteka bizatuma aza kugutabara. Reka kubara imyaka umaze ufite ibyo bibazo. Reka kubara imyaka umaze ufite ubwo bugwayi. Reka kubara imyaka umaze uri mu bigeragezo by'inzara. Reka kubara imyaka umaze uri mu bigeragezo by'ubukene. Nta buzima ufite. Mwarize murarangiza, ariko nta buzima ufite. Reka ndakubwire mwene data, Yesu Kristo ntugire ngo ntabibona. Yesu Kristo arabibona, arabireba, arazi ko atakaza ufite. Reka ndakubwire rero mwene data, Yesu Kristo iyo ubuze akazi ababibona. Kandi rero Yesu Kristo ni watanga ubuzi. Ntimuze mugire rero ngo Yesu yabirengagije. Yesu Kristo arabakunda cyane rwose. Wewe gusa ntukiyumvire kuva mu Mana. Ntukiyumvire kuva mu Mana. Hano Petero yavuze ngo, Simoni Petero aramwishura ati, tuje kwande ga mugenzi, ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Ese wowe kuriyumvira kuva muri Yesu urafite yuje?
uje hehe ko muri Yesu ariho hari ubugingo? Uje hehe ko muri Yesu ariho hari inkomezi? Uje hehe ko muri Yesu ko ariho hari amahoro? Niwamuvamwo ukagenda wumva ufite yuja, nimumugumeho bene data, nimumugumeho, mureke kwiyumvira ibintu bibi. Yesu Kristo ntago yigeze abaheba. Yesu Kristo ari mu ruhande rwanyu. Reka kwiyumvira ko wamuta, reka kwiyumvira ko wamusiga, reka kwiyumvira ko wamuva inyuma nk'abigishwa. Nube umwigishwa mwiza, nugandukire Kristo, nube umwigishwa mwiza. Umukunde Kristo, ukunde Kristo mu mahirwe no mu marushwa. Haleluya. Bene data, ndizera neza ko Yesu Kristo ariko arareba amarira muri ko murarira. Ayo marira muri ko murarira muzayahanagurwa. Muzayahanagurwa, ni mwihangane. Mwihanganire muri Kristo Yesu. Ubwo bubabare murimwo, nukuri nimwahagarara neza, Imana izabagira neza. Ndazi neza ko bamwe muri mwebwe mufite ibigeragezo bimaze igihe, imyaka n'imyaka mutarishugwa. Ese ndakubaze, ugiye kumbwira ko Kristo yananiwe no kugikuraho? Ugiye kubimbwira? Cyangwa se ushatse kubimbwira ko Yesu Kristo yananiwe kugukura icyo kintu? Yesu Kristo ntago yigeze ananirwa. Gusa nuvyitwaremwo neza, umugororokere, nawe azakugira neza. Haleluya. Ahangaha naho havuga ngo, natwe twarizeye tumenya yuko wewe uruwera w'Imana. Uwo ni Simoni Petero, ngo natwe twarizeye tumenya yuko wewe uruwera w'Imana. Inde Kristo Yesu. Yesu Kristo niwe wera w'Imana, kandi ukwiye kwizera uko. Uwo wera w'Imana rero ntago yareka ngupfe nabi, ntago yaguheba, ntago yaguheba. Yesu Kristo no mu rupfu ajana n'umuntu. Haleluya. Yesu Kristo no mu rupfu arajana n'abantu biwe, ntago abasiga, barajana no mu rupfu. Umwami mujana no mu rupfu, ugiye kuvuga ko yakwirengagiza mwebwe bibazo urimo? Ntago ashobora kukwirengagiza mwebwe bibazo urimo. Niwihangane, niwihangane mwene data, nimwihangane. Ibyo byumviro byo kureka Kristo ubivemwo. Kristo aragukunda. Ushaka kuva mu Mana usubire mu isi wari warayivuyemo, ubushaka kwisubiramo? Ese wumva akamaro uzaba wungutse arakaye? Ese noneho se uzaba ugiye gukira ibyo bibazo urimo? Ntabwo uzaba ugiye gukira, ahubwo bizaba bigiye kwikuba. Bizaba bigiye kwikuba. Aha rero nitwirebe aho twagenze nabi. Nitwirebe tuvuge duti Mana twariyumviriye kukuvaho, kandi atahandi hantu dufiteho kuja. Twisuzume, dusabe Imana imbabazi. Twisuzume, tubwire Yesu ati Yesu ati ntago twakugamburukiye, twarakubabaje. Twisuzume mu mutima, twihane kugira ngo Yesu atugire neza. Yesu Kristo ntago yigira yangana. Yesu arakundana. Yesu n'umukunzi mwiza. Yesu akunda biwe.
uritotombera Kristo ngarakwanga, uritotombera Kristo ngo yaraguhebye, uritotombera Kristo. Ninde yakubwiye ko Kristo akwanga? Ubu reka kubwira ko Kristo akwanga ariko arakugira nabi, ariko agushamwe ibyumviro bibi. Yesu Kristo ntago yigeza kwanga, aragukunda kandi ari mu ruhande rwawe mu gihe nawe uzaba wamugize iki, umurimo neza. Mu gihe nawe uzaba ukiranukiye Uwiteka, nawe ari mu ruhande rwawe. Twisuzume mwene data uri kuriyumvira kuva muri Yesu kubera ibyumviro bibi, cyangwa se kubera ibibazo ufite, kubera ubukene, kubera indwara. Reka ndakubwire, nusaba Imana imbabazi, upfukama huri uririra Imana, uvuga ati Mana nariyumviye kuvaho kubera ibibazo mfite, mbabarira. Upfukama huri usaba Imana imbabazi, kuko Kristo ntago yigeza guheba. Ntiyigeza guheba mwene data, ntago yigeza guheba. Aho uri hose ntago yigeza guheba. Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe. Mwihane, musaba Imana imbabazi, musaba Imana imbabazi. Ndiko ndagera ku musozo. Igihe wemeye Yesu Kristo kaba umwami wawe n'umukiza wawe, hajya wari umwemeye, wari wemeye kuba umunyeshure, wari wemeye kuba umwigishwa wiwe. Umwigishwa wari wemeye kwiga, ujaguta ishure uje hehe? Ujaguta Kristo uje hehe? Ese niwagera mu ijuru bakakubaza ati nutwereke ibyo wihanganiye, uzakwerekana iki? Uzakwerekana iki mwene data? Niki uzakwerekana imbere y'Imana? Nimwikontorore, mureba aho mwagenze nabi, musaba Imana imbabazi kugira ngo Imana ibabarire, hanyuma mubandanye n'urugendo rwo kuja mu ijuru. Kuko uburika kubwira ko wava mu Mana arimwe arakubesha. Uburika arakwereka ko Yesu Kristo ananiwe arimwe arakubesha. Uburika arakugira inama yuko Kristo yaguhebye, nukuri arakubesha. Yesu Kristo ntago yigeza guheba, ari mu ruhande rwawe. Nusaba Imana imbabazi, nusaba Imana imbabazi. Reka dusenge. Upfukama huri dusenge, upfukama huri dusaba Imana imbabazi. Upfukama huri umubwire ko ufite ibyumviro bibi byo kumuvaho. Upfukama huri umubwire kuri kuramwitotombera. Upfukama huri umubwire ko mbese bariko barakugira inama mbese yo kuva mu Mana. Ubwira Imana ikubabarire. Reka dusenge. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, ndaguteruriye abantu bawe Uwiteka. Ndakwinginze ugende ubabarire, ubabarire mu mutima. Urungike ya maraso yawe Yesu Kristo, nubwo yaba imara imwe gusa, byakora akazi mu mitima yabo. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ugende woze no mu byumviro byabo. Ndakwinginze Kristo, ugende ubagire neza Mana. Haleluya. Ndakwinginze Yesu Kristo, ugende weze n'imibiri yabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabuhesheje ijya myuka mibi irikira bagira inama ko baguvaho mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze Yesu Kristo kubabariye, ni mu izina rya Yesu Kristo niwe ndikunda bisaba, amena. Aho uri wizere ko ubabariwe, cyangwa se umpamagare. Benshi muri mwebwe murafite nimero zanjye, umpamagare dusenge, dusaba Imana imbabazi, ndagufashe gusaba Imana imbabazi. Yesu nabaha umugisha.